United States Supreme Court Judge ruột thua Liberal le Conservative anin bei Trump thina turin tur an thon jiek tu city lorin oma United States President thannan ni somli pali chi aumta Republican le Democrat Party ten ne na chan ngei tumin thapui an thome ka heti mek kara hian US Supreme Court Judge Ruth Bader Ginsburg ki boral ta mun ruak no kha thua Liberal te le Conservative te in kara in sui pona na men lo om le mek ta USA ram in real boldana le an kal zel dan tura President an poimo tluk zetin Supreme Court khu a poimo le a Liberal te le Conservative ten just nei tamjok duin an in sui pona saviau thina ni tuna Ginsburg ki mun ruak no kha hian US kotlang nun le sa khuwa tlangin thui tak ka hong thei don ani ni som pakwa in rini jan khan US President Donald Trump chuan Fayetteville North Carolina state a campaign nein Democrat hoten du lovin nilna sa le ma se ni som poria September ji tomnia thita US Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg ki kum somriat pasari mi ayo turin amun ruak lo kha turin Supreme Court Justice atan ti khotlai buang bar lovin meichia ruat thoya tum ti asoi ama thlop tu te chuan an lom hle a amun ruak chu no kha dro ti te an lo awani Trump chuan ami ruat tu chu mi tha chung chuang le mi thiam le du om very talented and very brilliant ani yang ati chuan kutan beng dur mai ani President Trump chuan Liberal Judge Supreme Court Associate Justice Ruth Bader Ginsburg ki July tha kan sarnat na wanga John Hopkins University Hospital a daluni khan aboral thut pua amun ruak ko khatwat turin Conservative Justice turin mi ming tha mi songni ming alo puang chuak to a chung jinga chuan Republican Senator Nilai Ted Cruz of Texas le Tom Cotton of Nebraska ten telani Trump hian Ginsburg ki mun ruak lua tur hi karlia aming asoi chiang don ni in asoi Democrat ho de chuan Trump le Republican ho te thil ti tum dan chu an du lo hle a House Speaker Nancy Pelosi te Senate Minority Leader Chuck Schumer le Joe Biden chuan President tharin kumthara November ni thum election zuwa ruat jok ro se tin thu chua an siam ngalani Associated Press News chuan Chuck Schumer phei chuan in rini chhun khan Democrat Senator somli pasari te chu closed door meeting anei pui ngala Donald Trump le Senate Majority Leader Mitch McConnell le Republican ho te thil ti ro dal turin le thu khat kenga thui khat won tlat turin President tharin Supreme Court Justice thar chu ruaro se anti ani Supreme Court a Chief Justice John Roberts chu Conservative angangai mani se Associate Justice jinga Liberal le Conservative chu pali anidona Supreme Court Justice somna Ginsburg ki thi wangin ro rel na chu 4-4 in thutlung na inkal ting zo lo ong fo thei dona wangin President Trump le Republican ho de chuan Ginsburg ki mun ro no khat wat an du ani ma se President than hun chu ni somli pali chau ani to wangin Democrat ho ten President than le Senate thana chak an in rina lawangin November ni thumin than nu lama Supreme Court Justice than chu an du ani United States Supreme Court Justice to ruat thu la hian US presidential election campaign bo ruak po aron her danglam pha ador ani tun trumin thana Republican lamian Senate za a somnga pathum judiciary an chan chu seat thum hlo theina an ne wangin Senate Majority Leader Mitch McConnell Republican of Kentucky State chuan athuna ina hlo thein Republican
somnga Democrat somnga ani thei awangin le Donald Trump chu thlinglo thei ani bawk awangin a hma le rang theiang ber a Supreme Court Justice mun ruak chu Conservative mi le sa ten lua khatwat se an du ani nasa takin Republican le Democrat ho te chu ani hrui pawh mek ani ABC News ziak danin ami Connie Barrett tuna Florida State Federal Appeals Court Just Nelai le Justice Antonin Scalia Clark hlui emo Barbara Lago Hispanic Rimnam Federal High Court Just hlui te Alison Jones Rushing Federal Appeal Court Judge le Supreme Court Justice Clarence Jones Rushing te Amul Thapar Asian American U.S. District Court Judge te Senator Mitch McConnell tlinna Kentucky State Federal Judge thoklai te chu rin kai zual an nia President Trump hian Biden running mate le U.S. Vice President ni mai thei Asian to African American hmeichhia Senator Kamala Harris king turin hmeichhia nge emaw Asian to American Amul Thapar chu aruat ring anom nual bawk hetianga Supreme Court Justice tur mun no man mo taka Trump le Republican ho ten ruat chuk an du chan chu election a Supreme Court a thu buai rem ngai lo om thut ang sela chu ti huna chakan du wang ani ti pol anom bawk George W Bush le Albert Gore te in khin tum khan Florida State bi ka vote chia that ngai a om ti in an buai la ya US Supreme Court chuan Republican George W Bush sakna turin thu thuna alo rem to ani kumina US presidential election lo om tura po postal ballot chungchanga le vote chia chungchanga te boina le harsana om theidon le in expert te chuan an ring ani chu wangin Supreme Court ro rel na chu 4-4 ani thu lo na turin 5-4 ani theina turin jinba ki mun ruak chu no khatwat ta tul ani Republican Senator zinga Supreme Court Justice ruat thuaya lomnem he thuai du anom lain an state ta chaklo thei mai angai Senator then khatero in November ni thum hnuwa ruat an du thonga Senator Lisa Murkowski Alaska Senator te Senator Susan Collins of Arizona State le Senator Mitt Romney of Utah te chuan Trump du dan do da zongin tun mai US Supreme Court Justice ruat an du lawani Republican ho te hian kumsang ni som parukhan President Barack Obama Conservative Justice Antonin Scalia chu February thla Texas State a thian pa fama lungphu chola a thi thut kan amun ruak luatorin Liberal Justice churin Merrick Garland chu aruat thuaya ma se Republican ho ten President thana chakan in rina wangin ni zani somthum pasari zet an ngai tua sak du lawani tuntruma President Trump miru achuni somli paruk chung leka ngai tua phi chung antum le si chuan Democrat ho ten an soi sel na sale ma se Republican ho te chuan Ruth Bader Ginsburg ke chu President Bill Clinton an June sangka zugwa somkwa palia ruat khan ni somli pani chung lekin Senate in anem hetani anti ve thung Chairman Fayetteville North Carolina State in Rinzana Ginsburg ayo tu ruat thuaya tum thua puana law expert John Fichetti chuan Trump thil ti tum dan chuan boruak tilum zelin in nialna titamin achok tho hle ang ati Arizona State le Alaska State Republican ho ten Senate an lak lo chuan tamarot na hi Senate atlang lo fo theidona Arizona State Senator Colin Sain Democrat candidate Mark Kelly chu aboru ka thazok ti ani US Supreme Court hian now ti tlak le kumsang ni somni election chungchanga thuthungna siam lo ngai ta se liberal aya conservative an chak theinan Supreme Court seat ruak chu no kha tuai tu Republican ho de chuan an ti ani tin Texas State Court sang chuan Obama care an ti mai affordable care kha an lo du lovin pai thak kan dua US Supreme Court chu apoi mo chho le don ani
Joe Biden point ama thop tu to le mi hang ho vote hui nan kalau tling ani chuan mi hang hmei chia ngei Supreme Court Justice satan karu atang atia a hmingero a soilang lo Senator Mitch McConnell Republican of Kentucky State chuan Senate Majority Leader ani na lo thei ding mona ading ti hriain a hun chung emo Trump a president ni lai ngeiin Senate a chuan Supreme Court Justice ruat adu hle a kum sang ni song poruka American mipui ten hne na min pia sang ni song puriat mi Trump election a President Trump kan tho puina le agenda kan ti pui thata wangin thlantin kan ni le a bikin federal judiciary ate tuna kan thutia mangin kan tho pui liang tin Trump mi ruat pong pui turin Senate floor a soiho na hun ko atum ti apuang chiang ani Senator Johnny Ernst Republican of Iowa State chuan Trump chu November a chaklo don poni se Supreme Court Justice ruat chu tuna kan ngai tu turani kan constitution root na le constitution right kan nei wangin kan ti pui tling turani Supreme Court Justice ruat thar tur chuan campaign boru ka soi danglam hle tamai Senator Lisa Murkowski Republican nu chuan tuna jinbaki ayo tu chu ka thlang don lo vote ka pelawang president tharin vote ro se hetiang ati ve thung hetiang te nuai ani ta ka wangin Senate President Mike Pence US Vice President chuan vote a pek angai phain vote somnga tu somnga ani thei tatani Arizona State Republican Senator Martha McSally le Georgia State Republican Senator Kelly Loeffler te chuan rang takin President Trump mi ruat chu vote nem he thuai an duani North Carolina State Republican Senator Thomson Tiller din mun chu tlak lo oma se Supreme Court Justice satan vote thuai duin President Trump chuan Conservative Justice sarua sanga ka thlopang Biden chuan radical left-wing policy ti hlo tlim tumin Carl Cunningham a thlopang tiin vote lak man mo aduani North Carolina State Democrat Senator Louis Carl Cunningham a soina ani President Trump chuan a hun chungin federal judge turi conservative mi zani zet a ruat towa tin Supreme Court Justice pahnih ruat to boka jinbaki ayo tur a ruat le chuan pathum a ruat man don tina ni American khotlang nun thiang zau huo kong zo mek chu siam thazo takang mo Zirtom ni maya thi Liberal Justice Ruth Bader Ginsburg thina chu Democrat hote tamal somna ani hat mai reilo ta chungin Senate in chuna online campaign nan ak blue get mitch or die trying tile protect RGB legacy ti website fundraising nein US dollar makta doi somsari pakhat zet antuanga man der mai jinbaki ayo torin Liberal Justice bokom sean dua Senator Mitch McConnell thuneina paisangna turin Senate somthum pariat jinga somni panga in thanna nei tura chaktumin Democrat thote anchang hleani Ruth Bader Ginsburg chu nuro pui tak mei chia te dikna le chanvo le nam tlem jok to him du tu nasa taka ma la tu ani wang ui tu an tam hlea Supreme Court building bula ama thana le zana intin nan pangpa le thujiak ten da US Electronic Media Alliance CBS Sunday Morning NBC News MSNBC ABC This Week Fox News CNN ate ama polin program manual ani Khovel magazine la time meu point sang ni som panga khan Khovel mi ne thei tu za jinga telin October thla isua cover achuan ti rang Time magazine cover me walang pha chu mi la le thil thei tak an ni thin ani September ni somni paruk thlangin Hulu Apple TV Amazon Prime Video le iTunes Store ama sunna awmang Al Jazeera News chuan US Supreme Court Justice satan mechia panina jinbaki chuan Donald Trump atan politics kong khir le har satak a siam phang ati hial Republican te point campaign an win rate tin ak blue bailen nan text message siamin
President Trump an Supreme Court Justice tan Conservative an om theina na ruatang Make America Great Again ti in Reuters chanchin bu chuan President Trump an Supreme Court Justice turin mi somli a thlang chuaka an zinga Senator Ted Cruz, Senator Tom Cotton, Josh Hawley, Kentucky State Attorney General David Cameron, Amy Coney Barrett te chu tu beremoin jinbak ai an owang ati Associated Press chuan tun hnaya White House athleng turin Canada ramatanga lekha ivar mangin President Donald Trump don turin raisin tour thon ania Royal Canadian Mounted Police ten chui juin US Federal Bureau Investigation FBI ten an pui bok ati envelope wara chuan Castor Beans ti zinga raisin tour chu telin Donald Trump nena thleng tura thon ania FBI Secret Service le Postal Inspection Service ten an chui mek ani kumsang ni song poriat khan US Navy veteran William Clyde Allen Tree chuan President Donald Trump chu raisin tura thona wangin manalo ni towa ama point Castor Beans a telin raisin tur chu FBI Director Christopher Wray, Defense Secretary General James Mattis, CIA Director Gina Haspel, Admiral John Richardson, Air Force Secretary Heather Wilson na thon boka ma se he raisin tur hian tu ma ti nat anei lo hlau ani kumsang hi song pali khan Mississippi a papakhat chuan President Barack Obama chu raisin tur alo thon to boka man chuani nuwa kumsom ni panga tang turin jail lama thon ani tuntroma President Donald Trump nena raisin tur thon tu hi tu ti nge ti tun thleng hian hriat alani ri lo ngole tuntroma tan chuan kan han du to le photanga he kan channel a hian chanchin thar berber te le thungai nom tak tak te karon upload zel dona viewer 10 thanem ngai te ka lo ngai thazel turin kan han cha chowa tin kan channel hi la subscribe lo in om chuan min lo subscribe sak ngei turin kan han ngen bok chu ani e